Oh, asemo me say Kumasi Asante Kotoko no minim sa administration bi wo ho na administration nya free ho say kim ho na letters akese ekọ ema omo take over no enura mo be kai say Kumasi Asante Kotoko GFA atwerama Kumasi Asante Kotoko concerning 4 players omo commission emaye ade chiye enne me no ka say Kumasi Asante Kotoko asenya letters from travel and tour company ono in 2021 wo be kai Kotoko Dubai tour Kotoko Sako Sudan sa travel and tour company say omusika $46,000 enne osesa ko Ghana sika ne be 6 billion na say 6 billion yi omo je omade sa Kotoko entwe sika na omo de Kotoko court details and more ewa ha media nsem ni esia mede ba enye mempai bone se nsem bi se beba ena enye se obi be pitch obi against the old management but so far say ye Kotoko ne de wo se ye cover na emu nchiremu ne ntiase no ye fa na ye nyina ye disua de because it is quite unfortunate Kumasi Asante Kotoko club no amanfo be ye club no kwa individually no they are okay but club no na club na bresa no every ever ade ha adwen ye hwe ne ye ntwa de we so ne ye ntwa so because nkofo no letter omo de aba abonten ne de omo ene de Kotoko trip no omo na organize ye omo na take charge ye bibia but omo so omo sika 46,000 akam meanwhile in 2021 no in 2021-22 season no Kotoko ebe yeti asese sponsors bi na amadaro mo de Kotoko ko na chese we no efrihefa Asante Kotoko when is this going to be over ekobasa na tambia club no edika anase o say ni you take the extreme way because idea bi wo odwen ho a onti ase now mame ko story num Kotoko acknowledge receipts of the letter and o ma write it back to travel and tour company no travel and tour company ne from Heaven Travel and Tour Kotoko atro back to them say omo fa detail expenses ni nyina emro mo na omo de ba wi a omehu de ombe say no story no ba bi akoduru no but nkofo na insist say Kotoko entwa 46k na around 6 billion na a court and omo de omasem ebekọ akodan ewe information about no but enyumre Kotoko match against Accra Lions etirente ya eche no yenjai so a edebebro